ngay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat orasan ngam di ka pa'y nakaluto si Kabiron. Kit-kita ang asyak ti mga aramid iti trabaho dito'y balay. Ammom asaan tapay anamigat. Nagluto ka kumapay mat Ay nawaw, no tinulungan na kumaitay, dinasaya at kuma. Tas sumumbat pa'y lang amin. Kasano kat reklamo ka reklamo? Ta cellphone mo mat ngarod ti dumdumugam. Di mo pa'y kuna at tumulong ka. Ti bagam kit di, nakabumbuntog ka. Ay nawaw, saan asyak ti pagsasawam akas na eman? Di mo urayan amapunwanak kan ka, taamangan no di mo magustuhan ti aramida. Saan ako namangan dito'y? Mapanaklatan itayan ni Nanang. Ha, kita ama, tamangan no agistorya ka manan kaninanang mo jay. Pagbalinendak tumanen adakas kadagiti istorya. Anyat si Dayo Nanang. Sinigang at tilapia anak ko. Apay kaday. Dito'y ako na mamigat. Ay nawaw. Awan ti makan ije balayo aya. Saan pa nakaluto ni bakit ko Nanang? Saan pa'y anak kaluto? Kaanya orasan? Laita nga rod, ti bagbagakin ko ana. Ngam sumungbat pa'y lang amin. Anya? Nakabumbuntog lang unay nga gunggunay. Kasla di na amot ti aramidin na ijibalay. Ungtam nga may tapno agnakam. Di ka agpaabak ta sika ti lalaki. Sika ti padri di pamilya anak ko. Wana lang. Itan niya aga po kumangay nga agpaaba ka. Daak manen marinilay. Anya manan ti istorya Mare Divina. Maasarak iti manugang kumare. Apay, anya ti dakas nga inaramid ti manugang mo aya. Nakabumbuntog ka nung aggunay kuna ti anak ko. Anya, Isu nga ije balay anam migat ni Iman. Taanyat orasan kat saan kanupay anakaluto iti pambigat da. ay oo na yan Mare. Agraman day taba, nag-istorya pa'y kanya ka. Wala tasyak ti masiksikuran mare. Simple labanag day ta, Mare. Di kan makibiyang. Ay saan ang mabalin mare. Kaasimat ti anak ko ang mabisbisinan nukas jay laeng. Ibagam nga min kan eman, tatulungan na nga agluto ni bakit na. Amangan mat no agur oray lang amin ti aramidan na. Ti manugang mo day jay, Mare Divina. Awan bibi ang kukangkwana mare. Ay nawaw, apay yun Mare. Kagurgurak launay day tabiron. Iti anya aga po agura, no awan matdakas ngay naramid na kan ka. Ay basta, agburburak ti darak, tunggal makitkitak ti panagrup-rupan ah. Anya, Di mo ipadlaw nga iso ti pagsarsaritaan ta ah. kasla na singput mo ti manugang mo. Kita kainisuman nakpay Mare. Agin sisingput la day tamare. Umay kakide, tamapanta iti ayan ti manugang mo Mare. No kaya mo di si katimapan, awan bibiyang ka. Di uray pa'y ison ti kumarem. Apay akas din ni nanang mo kanyak eman. Ay nawaw, kasang-sangput mo lang am kastakit din, ti saludsud mo kanya. Tama ka pa asar matikas jay. Anya tinaramid na kan kaya. Di nakpanpansinan. Naranaak ida iti kumari na iti palingki itay. Di na kasiguro nakita Imposible mata. Saan mo't analawa ti palingki tapno saan dak ka makita? Nakita naktupay ni Nana Nelly. Nakadulakit din nga isyong bakit? Agpudno ka man kanyak. Nagipulong ka kankwanan niya. Imbagam manen anagapata. Isu akas di manen ti inam kanyak. Ni, awan amok dita. Di nakman iramraman. Ay naeman, am-am mo kayo iti inam. Amok ti ugali yu adwa. Uray di mo aklunan. Amok latan nga adda manen ti inistoryam kankwana. Isu akas jay.
Ay nako, ay, apay si patinak nga. Apay kastoy manan ti impose mo iti Facebook mo, ah? Shared post lang dayta. Tunggal agapata kat kasta ti aramidam. No saan ka nga gipulong iti inam, i-post mo iti Facebook. Anyan tulangan nga iti panunutan dagiti makabasbasa. Na, Kan may sa, ad-adda aguraan nak ti inam no makita na dayjay a post mo. agraman shared post, pagparikutampay. Imbes a simple lang ti saan ta nagkinaawatan, padakkelemanan. Shared post lang dayta kunakmat. Aping apektado kalaunay. Basa man ti shared post mo. Kasla ti kayat mo asawan, kat malas ka asyak ti naasawam. Awan imbaga kakasta. Ay no, yak amo no anya ti aramidak kan ka eman. Ha! Isublikan san kan nanang mo. Talaga dayjay a babae ah. Sino man ang Mare Divina? Basa ti impose ti anak ko iti Facebook. Ay nawaw, nagpost ni Eman iti kasta maray. Na anya ti nakakatkatawa. Kasla babae mat nga rod ani Eman. Ano tunggal agapadakan bakit na kat masapol nga ipost na. Aglablabos dayjay abiron. Amok akayat na nga anderon ti anak ko. Isu akas jay maray. Kasjay ayamat ti under di sayang nga asawa maray. Anyat ko na maray. Ay kwa. Ay awan maray. Ay lawan ko. Mapanak pa'y man iti ayan dayjay abiron. Nay kita mamaray. Amangan numapan ka ijay katagi skandalo ka. Kasla pakaragsakam tumo nga may nuaga pa dagiti dua. Ni, da kayo magayam nanang. Naimbag nga aldaw yo. Awan ti naimbag iti aldaw ko. Ay nawaw, apay ka din nanang. Apay, anya ti aramidam iti anak ko. Anyat kaya to asawa nanang. Apay anagado ti reklamo na may papankeng ka. Di mun sa mo as-asikaswan ti asawam. Ni, saan apod no dayta nanang? Di jakpay kayat. Feeling bus kalaunay. Anya? Saan ko a pinadakkel ni Iman tapno adati an-anderam. Ay nawaw, tapno ibagak kada kayo. Saan ko nga an-anderan ti anak yo? Isukit di ati feeling bus dito'y balay. Di na ammo ti tumulong kanya. Imay ninanang mo dito'y balay itay. Ay nawaw, awan amok dita. Saan ko kontrolado ni nanang? No adaman ngamin ti saan ta nagkinaawatan kat saan amasapon nga i-post mo wano istoryaam kan kuana. Apay aparitan nak nga gistoryakin ko ana kat inakmat dayjay. Wana, taik ikan namat ngamin iti dakas akay papanan. Uray saan ka nga an-anderan dito'y balay. Ibaga nakit di nga under ka kano. Kas nakunak itayon, awan amok dita. Idiritsom ka ni nanang no da parikot mo. Sika ti makagapon no apay akas jay ti inam kanyak. Uray simple asaan ta nagkinaawatan kat padakkelan nakit di. Daytan tuma agipulpulong ti ammong. Anya, Ibagam iti inam, asaan asyak ti kalabanan na, taamangan no adda maisawang ko, adi na magustuhan. di ka mo't makaisam biron anak kao. Ada ka di parikaot? Hay, marurudak launay iti katugangak tatang. Ay nawaw, apay ti katugangam. Ada ka di inaramid na, adi mo nagustuhan. Manakibiyang launay tatang. Anya, Tunggal adda saan mi apagkinaawatan ken Eman, kat agipulong ken nanang na. Daytoy mo nanang, manakibiyang, padakkelan na mo ti issue. ibagam kanila kay Mau. Ano adda di yung nagkinaawatan. Saan na masapol nga idanon na iti inana. Ay, awan ti denggan ni Eman asa o tatang. Kahit kasanungaruden na ita. Addan tumasong batak no kastoy laang tatang. Ay madi anak kao. Irespetum lata ti katugangam. Kasano nga irespeto ti kasjay tatang? Kasla pakaragsakan na no agap-apa kami iti anak na. Adaman sa ludsodak na Nelly. Anya day tanak kong. Amok anasingad agayim yu ti katugangak. Ni Mari Divina. Wala na. Apay ni Mari Divina. Kayat ko lang amaamuan no imarmarites na kadimat kada kayo. Ay,
Kwa, Veron. Ibagayo ti pudno kanyak, nana. Sigurado nga adda na istorya na dayjay kada kayo. No anya man ti parikot yu iti katugangam, da kayo ti agsarita balasang ko. Diyak kaya ti may ramraman iti parikot yu. Narigat mo't nga minakasarsarita ni nanang. Gagangay siguro ti bumakit. Ano sa muna? Ay, maibus adagos ti anos no kasjay ti katugangan, nana. Marinilay. Nay, maray. No may papanmanan iti manugang mo ti umay mo istoryaan kanyak. Pangaasim, uray di mon ibaga. Ay nawaw. Apay akas tamit ten, maray. Ay, diyak kaya ti mairamraman iti gulo ti pamilyayo, maray. Istorya laeng, may. Kaya't ko laang nga ibagakeng ka, tabarang maksayan ti rurod ko, iti daydi a babae. Kinapudno na, imay ti manugang mo dito'y balay itay. Apay nga may ditaw. Agim imbestiga Si kantumo nga min, maray. Anya? Kay kayat mo apag-apaan jay dua. Naggapukan samot iti ayanda Veron, kabsat. Husto ka, kapsat. Inumustak laeng ti anak ko. At ang amin ti dida nagkinaawatan iti katugangan na. Wen nga rood, narigat ti kasjay. Kumarim ni Divina, saan ka day? Wen, gayom ko day jay. Talaga ka di nga ugali na ti kasjay. Wano, agul-ulbud laeng ti anak ko. Ni Mari Divina ti ayan ti parikot, kabsat. Anya, Oray siyak, bagbaga akmet ti kumarek. Ngam itultuloy na meter aramiden na. Kasla pakaragsakan na nga agap-apa jay dua. Imbes abagbagaan na ida. Saan takarkarwon na kiday? una yan ti kasta agalat ti katugangan. Iso asaan tayo ang mababalaw ni Veron, takas jay ngamin ti ugali ni Divina. Sa iro no daduma. Nakasaritak ni Nelly, ket ugali kanugayam ti katugangam ti kasjay. Day tangarod tatang. Iso asaan mo't amalmalpas ti apami nga agasawa, takas jay ti katugangak. Surwan na paikit di iti dakes jay anak na. Di mulat tani kaskasaw anak ka. Makabasbasol ka laeng no kasta. Ay saan tatang? Talaga amasong batak day jay numapuno anak ko naktumot. Puan agam ibagam itinasayaat, di ka makiapa. Depende tatang. No sa iro kat sa iro akmot. Ayunay kan, sana malpas day tanga isyaw na awan agpakumbaba. Ada ka manen. Apay, nagapa kayo iti asawam. Sa iro ka kanunanang, Anya, siyak ti sa iraw. isumat ti bagbagana. Ay nawaw, talaga tumang tangsit ta asawam. Wan nga rod nanang, naturudo na sumungsungbat. Saan ko matamaungtan nang runa kat irananan no adda ti katuganga kiti balay. Ikam iti pagnakman na Wan nanang, Numasapul asipatem, tapno agbuteng, aramidem. Una yun ti asawa akas ta tigalad na. Ang mga nubaybay kat ad-adda tumangsit. anya ngay, nagawidan ni tatang mo. Apay manan. Anya ti kunam idinaminsan. Sa iro ni nanang ko, Una ta imbes abagbagaan na ka. Surwan na kakit di ti dakes. Anday ko. Apay ngagkabil ka ngay. Day tatin suro tinam. tumatangsit kang agpaiso ah. Una taglablabos kayon. Kurang pa'y, ha? No naumakan kanyak, agsin na talangan. Sa nabale, tawan pa'y anak ta. Anya, Tapno awanan ti adu asa ulo iti inam. Isumot laang adi ka mapang namnamaan. Agsinatan! Nakitam tingiwat ti manugang mo. Wen maray, Kasjay tinsurom iti anak mo. Kabilan na ti asawa na. saan met maray? Ay nawaw. Di ka man feeling inosente, Divina. Amok ti ugalim. Saan met asyak tinangdanog iti manugang ko? Dinanog ti anak mo nga awanan panunot. Anyat ko na maray. No nagapad ang amin nga agasawa, saan tayon ang makibiyang? Tama nga nukarkaro a dumakkel ti isyo.
tumangtangsit mo nga binan maray. No sa iro ti katugangan, ay talaga tumangsit ti manugang maray. Iso asika, agsingsingpet ka. Tilangan pagsayaatan dati isurom. Lumaban mo't ni bakit ko na nang. Agpasensya kalatan kang kuha na anak ko. Nakitak tingiwat na adinanog mo. Anya, Kambali ti kasjay iman. kat no da kayo tinangibaga nga ikakiti pagnakman na. No ada ti parikot yung agasawa. Pagsaritaan nyo latan adwa. Apay akastamot ng ti bagbagayo kanya. Tapno maliklikan ti riray. Jakon kaya ti makibiyang iti apa yung agasawa. Tanay, ibagada meten asa iro ak akatugangan. Manen, Agbalbaliw ka meten iman. Tulungam ki di ni baka mo. No ada ti diyo nagkinaawatan, di kan agpost iti Facebook. Itaman pa'y anak ko ulimak ka, si ka, Eman. apay ka di bakit? Kat no inaldaw anapudot ti ulong kanyak idi. Saan itan? Maikawa ka. Narigat mo't no inaldaw nga gap-apata. Ay, agdrama ka man ako nakon. Pudno ti ibagbagak bakit? Pasensya kan, nagbindo ta kiti kalabas. Ikan na kiti may sapay agun daway bakit? Siguradom lang asanan ang makibiyang ti inam. Un bakit? Sana na makibiyang ni nanang no da parikot ta. Masigurado ko na ita. Ay, nawaw! Saan ati kinatangsit ti isuro tayo kadagiti anak tayo? Suruan tayo kiti idang agaramid iti kinaimbag. No adda di da nagkinaawatan iti asawa na, bayan tayo nga isuda ti mangsulbar iti parikot da. Katno talaga adida kabaalan a sulbaran, ijay tayon tumeten a makibiyang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.